Кытайдын Синьцзян аймагына болгон иш сапарында Акылбек Жапаров Кыргыз-Кытай бизнес форумунда сөз сүйлөдү. Анда министрлик кабинетинин төрагасы түзүлгөн келишимдердин бардыгы $1 миллиард ашаарын белгиледи. Я очень надеюсь, что на этом форуме появятся новые идеи и взгляды и возникнут новые направления кооперации. С чувством радости хочу отметить, что итогом данного визита и форума сторонами заключаются документы и контракты на общие суммы, превышающие $1 миллиард США. Жакын арада эми форумда таанышкан бул Кытай ишкерлерин кыргыз тарап тосуп алат. Кыргызстандык ишкерлер аларды өздөрү иш алып барган тармактар менен тааныштырып, жеринен көрсөтмөкчү. В самое ближайшее время мы ожидаем визит наших партнеров, с которыми заключены соответствующие двухсторонние документы. Пусть этот форум послужит мощным стимулом для дальнейшего углубления нашего стратегического партнерства во благо процветания наших стран и народов. Желаю всем вам успехов и плодотворной работы. Акылбек Жапаров сөз сүйлөп жатып, соода-экономикалык форум Кыргыз-Кытай кызматташтыгын бекемдөөгө, соода алаканы тездетүүгө өбөлгө болот деген ишенимин билдирди.